Zvali su me čovekom sa 40 identiteta i bio sam glavni operativac klana Amerika. Ja sam Zoran Jakšić, alias El Serbo, i ovo su detalji mog hapšenja u Južnoj Americi. Bio sam kao i često, u glavnom gradu Perua, Limi, i ugovarao kao uobičajeno novu pošiljku 1 ton kokaina u belgijsku luku Antwerpen, ali jedan razgovor koji sam vodio na srpskom jeziku, policija je presrela i snimila. U tom trenutku me je spasilo to što peruanska policija nije imala prevodioca za srpski jezik, pa su snimak poslali u Sjedinjene Američke Države, i prevodu je trebalo dosta vremena da stigne nazad u Peru. U međuvremenu me je moj šef Petar Miljanić iz New Yorka upozorio da nam je policija za petama i da moramo nestati. Istog trenutka smo nas trojica spakovali kofere i uputili se odvojeno prema granici sa namerom da napustimo Peru, ali je peruanska policija iz prisluškivanih razgovora saznala da sam otišao na sever Perua, i nisu odustali. Uspeli su da lociraju Nikolu Stevanovića, poznatog kao bokser, u hotelu u Limi, i saznali su da se isto spremao da odleti na sever zemlje, u Tumbes, mali grad blizu granice sa Ekvadorom. Pratili su ga sa nadom da će ih odvesti do mene. Zbog toga je policiji na granici dato naređenje da zadrži svakog visokog, ćelavog muškarca bele kože kojeg vide. Po sletanju u Tumbes, Stevanović je ušao u taksi i vozaču rekao da ga odveze u Ekvador. Policija je čekala na granici, ali se taksi nije pojavio ni nakon 3 sata. Stevanoviću se izgubio svaki trag, ali meni je sreća okrenula leđa. Iste večeri, dok sam pokušavao da iz Perua uđem u Ekvador s lažnim pasošem, sam priveden. Putem mojih otisaka prstiju su mi provalili identitet. Poslat sam u zatvor Miguel Castro i kasnije sam osuđen na 25 godina robije. Ali zahvaljujući korupciji, mogu i iza rešetaka da priuštim sebi luksuzan život dostojan Balkanca. Jedna češka novinarka koja me posetila da me intervjuiše rekla je da mi ćelija liči na diskoteku iz 90-ih godina. Imam svog ličnog batlera, čak mi dolaze prostitutke iz Crne Gore, ali ipak ne planiram još dugo da čamim ovde. Ako imate prijatelja koji se pali na kriminal, pošaljite mu ovaj video da vidi gde će završiti.